Madyambu ya namuntlha eka Ngula ya Vutivi, 15 wa malembe vaaki va le Alexander va lwela tindlu ta vona ta ti-RDP leti nga dyiwa hi timfuvu. Yindlu ni yi kumile mara a ni tshami ka yona. Ti-RDP ti xaviseriwa vanhu van'wanyana lava hi nga va tiviki ku i va mani va nga xaviseriwa tona va kumekaka va ri karhi va tshama endzeni ka tona. Mina n'winyi wa yona ni ri karhi ni hlupheka. Ndhawu leyi tshamaka ka yona ingaku yo fika hi lahliwa a xigangeni hina hi tiveka hi nkarhi wa tivhoti. 3 years and a half tiloyara ti ku ti zamana na swona a hi kumi nhlamulo. Ku na ti-institution to karhi leti pfunaka vanhu mahala va nga riki na mali. Milangutisi Ngula ya Vutivi, vito ra mina ni Khazamula Ngobeni. U tshama u anakanya u ri na yindlu kambe u nga swi koti ku tshama eka yona ke. Kwalomu ka 200 wa vaaki va tshama eswidakanini ni hambileswi mfumo u nga va nyika tindlu ta RDP hi 2010. A va swi koti ku nghena eka tindlu ta vona hikokwalaho ka leswi ku nga na lava tshamaka eka tona swi nga twisiseki leswaku va nghene njhani handle ka maphepha. Muteki wa mahungu wa Ngula ya Vutivi Tiakeni Mkhalani u lavisisa leswaku kahle ku humelele yini hi tindlu leti. Hlengani Mavuyangwa hi un'wana wa lava nga weliwa hi khombo. Mavuyangwa u endle xikombelo xa yindlu ya RDP hi 2006 kutani xikombelo xakwe xi pasisiwa hi mfumo hi 2008. Endzhaku sweswo va akeriwe tiyindlu hi 2010. Yindlu ya Mavuyangwa yi akiwile Alexandra Extension 9. Nambara ya yindlu yakwe 1083. Kambe na namuntlha na sweswi Mavuyangwa nga kalanga ya nghena emutini wakwe lowuntshwa. Na sweswi wa ha tshama eswidakanini, yindlu yakwe yi dyiwini. La xitsweta ni sungule ku tshama hi 1988. 1988 ni tshama hi ta tsarisa tindlu hi 2006. 2006 ti ta huma tindlu hi 2008. Hi siwa a workshop ku tindlu ta hina ti humile. A workshop loko hi vuya ku hi ta nghena tindlwini mindzoku hi gcine tindlwini hi nga ha nghenangi. Loko hi nga ha nghenangi loko va ka va tala ku va fanele va ta move hina va teka vanhu lava faneleke va humesaka mali va nghenisa tindlwini. Se still na sweswi ni nga tshama lawa ni le ku languteni ku se vutomi bya mi byi heleli laha hi ku a ka ha na nchumu ni nga ta wu kuma na malembe ma fambile ende yindlu ni yi kumile mara a ni tshami ka yona. Ni tshama mukhukhwini na vana laha phakati futhi a ku na space loko na timpfula a ni koti ku tlela mankuma. Se na sweswi a ni ku twisiseni ku ni ta humelela njhani ku za ni kuma yindlu ya mina ni ya tshama ka yona ni ku za ku hlupheka. Loko hi sungula ku apply tindlu vo hi hlamusela ku no apply tindlu ndhawu leyi a yi tshame kahle mi nga tshama kona hi le matini mi ta kuma tindlu and hi phela hi apply tindlu. Loko se hi ti applyile still a ta ha vuyi ka hina ti vuya ka vanhu van'wana. Maphepha ni ma khomile lama se ma vulaka ku no mina na yindlu ni ri hava leswi vulaka ku ni ta gcina ni nga ha kumangi yindlu. Margaret Mabasa na yena u va na yindlu vito. Hi ku ya hi maphepha ya mfumo Mabasa u na yindlu ya RDP. Na yena yindlu yakwe yi akiwile Alexandra Extension 9. Kambe yindlu yakwe yi tekiwile hi munhu un'wana. Kusukela hi 2010 ku fikela namuntlha Mabasa wa ha lwela ku nghena endlwini yakwe. Ni sungule ku tshama kona hi 1991. Ku fikela nkarhi lowu va ngo hi ta kuma tiyindlu. A hi ti kumangi. Hi yile hansi na le henhla mara a hi zangi hi ti kuma. Mina ni tshama ku vava. Ni na vana vanharhu na vatukulu vambirhi ka xikhukhwana. Ene ni tshame kusuhana na Jobsky. Loko na mpfula a hi tleli hi boheka ku humela handle hi yima kona na vana na vatukulu. Hi mhaka ku nambu lowu hi nga tshama kusuhi na wona wu va wu tala swinene hi mati. Ene loko hi dya swakudya a hi dyi ri hexe hi dya na makondlo. A ni tshame kusuhana na nambu na hi hlupheka ngopfu. Hi le ku hluphekeni lokukulukumba ngona vana va mina. Loko mo endlela favor mi humesela tindlu ta hina a ni ta tsaka ngopfu. Va ri tindlu ti humile mara a hi ti kumi va ri ti tshama van'wanyana. A ni swi twisisangi ku why ti kumeki ti tshama van'wanyana ti nga ha tshami hina vinyi va tona. Mina ni lava ku loko a swo koteka
va hi nyika ti-RDP ta hina ni tikuma ni ri karhi ni tshama kona na vana va mina vatukulu va mina ni nga tsaka ngopfu sweswiwani a ni na tsako why because loko ni ya ku maketeni ni maketa ni nga ri kahle ni va ni ri na ku chuha ku loko na mpfula vatukulu va mina a va nga sava khukhuriwa hi mpfula na ku ve hi ku yindlu yona na yona na loko va cheka ka tiyinani va swi tiva ku Margaret Mabasa u na yona yindlu leyi tshamaka un'wanyana munhu mina ni nga n'wi tivi ku hi ye mani munhu wa kona. A hi vona ntsena va nga na ti-RDP aphepheni kwalomu ka 200 wa vaaki van'wana va le Alexandra na vona va lahlekeliwe hi tiyindlu. Lawa hi yan'wana ya maviti ya lava nga weliwa hi khombo. Kuyindlu government inikini mara antshama ka yona. Va ri komeleli yini hi tindlu ta n'wina? Tindlu ta hina since hi nga stopiwa and hi stopiwe se na papa mi before lova a yini ka workshop ya tindlu ya dyondzisiwa ku tiyindlu loko fika khomiwa njhani mara since until today loko nga swi twisisi ku hina se fuzeke hi endla yini or hina vanhu va kule handle or rivalana hi ti-government ta hina hi hlaya kwihi. Loko hi vuya emavhengeleni vinyi va tindlu va hehla leswaku onge ku vile ni vukungundwani bya ku xavisiwa ka tindlu. Komba onge matshalatshala ya vaaki ya 15 wa malembe ya ku kuma tindlu ta vona ya hakeri mindzu. Vinyi va tiyindlu va hehla leswaku tiyindlu ta vona ti xavisiwile hi ndlela ya vukungundwani. Lexi nga humelela kahle vanhu lava no va twa ku va vona mara hi ku swilo leswi loko va xavisa tindlu vona a va tsutsumisana no va lava vanhu lava nga le handle va ta kuma cash kunene emavokweni a ni hina a nga ti xavi swo boha ku hina hi vanhu va lawani a hi fanele hi va hi nghena tindlwini mahala se a ha kota ku nghena mhaka vona a va lava mali aka vanhu lava va va xavisela. A ni titwi kahle ku laha ni nga tshama kona a ni tshama kahle se hi ku va xavisile a ku na lexi ni nga xi endlaku a zama pulani hi zami na tiloyara ve le ku zameni I'm sure sweswiwani 3.5 years tiloyara ti ku ti zamana na swona a hi kumi nhlamulo se hi ku sweswi ku nga fika n'wina nyamuhla maybe ni khesa ku maybe hi ta pfuneka hi mhaka ya n'wina ku swi humela rivaleni swilo leswiwani swi tumberile ka vanhu lava nga hi xavisela tindlu ende vanhu lava tivekaka. Lexi leswi a xi lava a ni nga lava mfumo wu ni endlela nchumu a no lava ku just ku ri n'wina ku nga n'wina ku mfumo wu tsandzekile wu nga xavisa tindlu a ni lava ku ri n'wina mi lwela ku tindlu leti nga dyeriwa tona ku hi za hi humelela ka tona loko no tlhele ka mfumo swi na tlhele ka swigevenga se a ni kombela ku ri n'wina mi hi lwelaku hi za ya kuma tindlu ku sweswiwani a ka na yindlu ni nga ta yi kuma ni benefitile exactly na maphepha a yindlu se a ni kombela ku ri n'wina mi ni pfunaka mfumo a ni ku nghenisi ku hi vanhu va mfumo lava moxaka va xavisaka tindlu se n'wina hi n'wina ni nga themba n'wina nyamuhla mi nga fika lahawani mi zama ku mi hi pfuna maybe ni ta za na mina kuma urhongo kwihi va nga tshama ku va lava nga na yindlu ya mina ni suka laha ni nga tshama kona hi ku swi le ku ni tikeleni ngopfu na malembe se ma fambile ko sala ku se yi chaya ka mina yi chaya ndzi ta siya vana usuwaneni yindlu ni na yona yi ku yi tshama ka vanhu van'wana lava nga ri ku va ka Mabuyangwa loko ku tshama vanhu ka Mabuyangwa a ni ta khesa loko va ta sala va ni hlayisela vana va mina ku va ta kuma room va tlela laya se ni kombela ku please zamani hi tindlela hinkwato hi za ni fikelela ni kuma yindlu ya mina yi nge se chaya ku masiku wo famba ha mativi anytime yi nga ha no famba na malembe se ma fambile ni ku ni hlupheka ende hi ku dyeriwa yindlu hi mhaka government leyi yi nga kona a ko va ku government yi right a ni nge government na siku na rin'we hi sweswi ni hanya kwa misaveni ku government a ni yi la no yi vona. Ti-RDP letiwani ti humile ti-RDP ti xaviseriwa vanhu van'wanyana lava hi nga va tiviku ku i va mani va nga xaviseriwa tona va kumekaka va ri karhi va tshama endzeni ka tona mina n'winyi wa yona ni ri karhi ni hlupheka hi ku tlela mukhukhwini na vana loko vo hi pfuna va hi nyika ti-RDP ma ni ta tsaka evuton'wini a ni ta tsaka ngopfu a swi ta va swi ni endleri ntsako wukulukumba ngopfu swo fana sweswo hi ku ni le ku hluphekeni swinene ni le ku hluphekeni lokukulu kwala Switedla kwala.
tiyindlu ha ti vona ti kona hala extension ende na loko u ya ku check-in origin va ku byela va ku yindlu ya wena yi humeni ka extension 8 n'wana va ri extension 9 ma swi twisisa ku va hi nyika tiyindlu ta hina ku va hi lwela ku hi kuma tiyindlu a va swi koti na vona hi swi twisisi ku swi te njhani hi ku mara hi vona va nga fambisa tiyindlu ta hina va ti fambise hi ku tivana ka vona ku hina a hi tshami kona ku va nyikane njhani yi nga ri vona vanhu va tiyindlu hina va ti-owners hi tshame le mikhokhweni laha a hi tshame kona ende va na xitayi swa ku switletla swi hele khale va swi heti khale a va swi hetangi switletla ku hina va 96 tifomo ta 96 ha tshamile a hi se moviwa mara va na switayile leswaku switletla va hete khale va swi allocate hinkwaswo se loko va ku va swi allocate hinkwaswo hina ha tshamile va 96 na tifomo hi ku hina hi na proof. Ngula ya vutivi yi burisane na wun'wana loyi a hehlaka ku va ni vuxokoxoko bya vukungundwana bya ku xavisiwa ka ti-RDP eAlexandra. Yena u kombele ku ka nga vonangi hi ku chavela vuhlayiseki byakwe. Xikalabito u ri ndlela ya manyikelo ya tiyindlu ya ti-RDP ya nyakapalile ngopfu hi vukungundwana naswona a nga ha tshembi leswaku vinyi va tiyindlu va ha ta vuyeriwa. U hehla vatirhela mfumo hi ku xavisa tiyindlu. Hi ku ya hi ti-allocation a ti ri ku teni hi ndlela so ta swi ta jika loko se va sungula ku vona mali yi kha yi kumeka yi kha yi flowa hi ku kombeke ku na vanhu vo tala van'wani va suka vo Soweto van'wani va suka vo Tembisa mara u ta owner RDP Alexandra ku ri ke ni reason ya ku endla that project a ku ri mhaka ya ku developa Alexandra so a ka ha ri ku developa Alexandra ko va vanhu vo karhi lava nga va benefit and government ya hina a yi endli ti-investigation i khale kha hi lonja ti-complain hi hlangani na ti-official ta ku tala hi lonja ti-complain nkarhi luwani loko hi ya lonja complain MMC a ku ri Denpof loko MMC Denpof hi lonja complain u yi byele ku ri hi tisa maphepha ma hina a Marlboro it was 2012 if I'm not mistaken hi yesini va ku va ta hi nyiketa feedback a ku vangi na feedback ku fikelela namuntlha and already sweswiwani a nga ha ri ka human settlement Denpof so sweswiwani loko u ku zama ku lava ku va contractor i ti-dug and die that's why end up in hi ya kuma tiloyara hi ku azama so na yona tiloyara hi vona yi ri delayini kumbexani SABC yi nga kota ku hi kumela human settlement yi ta teka responsibility sweswi nga humelela hi ku a ku na munhu a lava ku teka responsibility tiloyara ti le ku yeni court na hina a attenda a high court loko hi fika high court vo reminder va ku ri ku na document yo karhi housing a yi fanele yi submitini a va yi submitanga and va endla leswiwani intentionally ku lava ku yi heta matimba so vutomi byi le ku tikeni ku ha swi tiva ku ri a ka ha ri na subsidy ya government yi nga ta suka hi benefitini so a hi swi tivi ku ri hi nga kota ku pfuneka na if SABC yi nga kota ku hi landzela human settlement if switanda kumbe yena president Ramaphosa a ta ka ground a ta va accountability hi sweswi nga endliwa hi ti-official because he's the head of the government so hi lava ku ri kumbexani yena a nga pusha ku va ku endleka something because ti-politician va tshama va ka va hi promise a hi nge vulavuli hi ti-promise because ti tele ngopfu va ta ti-politician nkarhi wa ti-elections sweswiwani va ta va ka va famba ti-up and down va ka va pusha media va khomi tikhamera mara a ku na service delivery hi kumaku a ku na respond hi kumaku loko hi lonja complain va protectana so a swi tivi ku hi fanele swi endlisa ku yini ka nkarhi wa sweswiwani loko swa ha ri tano vinyi va tiyindlu va ha ri eka xiyimo xa vusweti lexi a va ri eka xona hi malembe ya 2006 ntwa ku vava ngopfu hi ku vanhu lava nga tsasangiki nchumu lava nga kuma tiyindlu ene va nga ri vanhu ku va laha tikweni leriwani sweswiwani matshamela mina lawani no tirha a ni tirhi no ni nga lunghisa ndhawu leyi va kahle swa ni tsandza because a ni le ku tirheni ma swi vona se ni twa swi nga ni khomi kahle ku hanya hi ya mahlweni ku tlela ndhawini yin'we ho va tihomu a ni ku ndlela yin'wana kun'wana ta tlela ka mani ku ndhawu yin'wana yi nga ta va kona so boha hi tlela ndhawini ya yi-1 vutomi byi ya phambini se ko fositeriwa vutomi ku byi ya phambini ndhawu yo tlela hi kona ni nga ta yi kuma kun'wana ku difficult hi mhaka ya matipfunelo laha hi tshamaka kona swi karhata ngopfu loko ku fiki muyeni hi ndlela ya so ku tirhisiwa bucket system loko mi languta temperature leyi nga kona sweswiwani a Joburg u hisa ngopfu a wu nge ngheni ndzeni ka bakiti ku kha ku hisa so
and that bucket system by trainer ka one hi vhiki leswi endla ku ri rihanyo ra vana va hina na hina ri va ri ka risk hi ku ri ma swi tiva ku ri a toilet ku na ti-germs ku na swa ku tala. Xana vaaki lava va nga teka gondzo rihi ke ku pfuneka? Hi hlamula xivutiso xexo endzhaku ka mavhengele. Ma langutise ngula vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka 15 wa malembe vaaki va le Alexander va lwela tindlu ta vona ta ti-RDP leti nga dyiwa hi timpfuvu. Tindzawulo ta mfumo ti ala ku teka vutihlamuleri eka xiyimo lexi. Ndzawulo ya tiyindlu eGauteng na masipala wa doroba ra Joni va kombetelana hi tintiho to kaneta. Xana vaaki lava va nga endla yini ku kuma tiyindlu ta vona leti nga dyiwa hi timpfuvu? Se loko swa kuma ku no eyindlu leyi a ni aplayile ku nghene un'wana ku swi tamba ku na swin'wana swi nga fambangiki swona, ku na challenge, ku na nkingha kahlekahle xichangana xo basa, ku na nkingha exikarhi ka Department of Housing kumbe vakhanselara ku va swin'wana swi nga fambangiki kona cause eyindlu loko mina no yi kuma loko no lova ti-beneficiary ta ya ko and a yi fanelangi loko n'we mi kume yindlu ni fika ni nghena hi mavito ya n'we ni tshama ka yindlu liya. Yindlu yi fanekele ya ka mina n'wini loyi ni nga apply. Loko no lova vana na nsati hi vona va nga ta sava teka va tshama kwalaha ka yindlu. A swi kona swa ku ni apply yindlu ni ri mavasa yindlu se yindlu ya mina hi maphepha ya mina ya nyikiwa xinganga fanelaka tshama kwalaha ka yindlu. Va nga tikumisa ku yini tindlu leta vona? Vanhu lava nga na ti-rightful beneficiaries va fanekele hi cheka no ku indeed vanhu lava va nga nyikiwa yindlu himpela swi kona nawini cause hi nga kumbeteli ku no papa a aplayile yindlu mfumo ku no yindlu ya wehe. Loko va ri na proof hi black and white ka document kumbe ka phepha ku no yindlu ya mavasa and then mavasa nga ri kona vana va nghena kuma ku tshama xingangi vana lava va fanekele swa teka yini va swi challenge ku ya kwini court i huvo leyi nga pfuleka ku pfuna munhu un'wana na un'wana South Africa whether i na mali kumbe a na mali nga na xirilo kumbe loko malunghelo ya we ya xanisekile u nga swi challenge court ka vito wa Department of Housing na hinkwaswo va ta humesa file nga request access to file ti-copies ku hi lava ku vona yindlu ya RDP XYZ leyi nga apply mavasa ku mi lava ku vona ku i tirhisa maphephe weni maphephe lawa nga apply ya ha ri ko file na lawa nga ri kona ya ye kwini wa swi ku kuma ku tshame XY a ta huma hi kwini XY. Va nga tsala papila va kuma muyimeri wa swa nawu loko va nga ri na mali ya ku hakela muyimeri wa nawu. Ti tele ku na ti-institution to karhi leti pfunaka vanhu mahala va nga riki na mali xikombiso ku nga va human rights, vusiri na vo legal aid ti tele ti nga va pfunaka. Xo sungula va ta tsala papila ku tsariwa ka Department of Housing munhu a vula ku no ni n'wana mavasa so na so laha kume yindlu eAlexander hi lembe ra so loko hi nkarhi ku ya tshama so hi kuma ku yindlu se yi nyikiwe xingange sa hi tivi ku xingange i kume njhani yindlu kombela ku vona ku leswi a nga swi tirhisa ku kuma yindlu yini laha ku vona pay slip ya yena kun'wana mahaxi mi ta kuma ku munhu u hola ku tlula leswi va nga swi veka laha ka mpimelo ku munhu loko apply RDP a fanekele example a hola 3.5 munhu hola more than 10,000 hikwalaho ka makwanga na hinkwaswo na vukungundzwana hi nge vuli ku ka case loko na vukungundzwana u vula in general ku na vukungundzwana kuma ku na ku tirhisana yini munhu a fanekele kuma RDP a nga hi kumi ka hoxiwa munhu un'wana la tirhaka mfumo a holaka mali liya hinkwayo so a nga tsala papila ri ya ka housing ka human settlement na hikuva va pfumela va kombela access to information ti-records leti xinganga nga tirhisa ku kuma yindlu ya mavasa hi swona swi nga ta loko swa kwala va ya court va challenge ku ndlela leti nga tirhisiwa hi xingange ti hume ndleleni and a ku nga ri yena n'wini wa yindlu hi lava ku va na mukhanselara ka wadi yeleyo ku za a ku zangi ku va na xiave na. Sweswi vinyi va tiyindlu va lahlekeliwe hi ku tshemba. Mfumo wu hi tekela nhlokweni loko ku tshinela nkarhi wa nhlawulo sweswiwani va ta kota ku nghena laha ni tshamaka hi le thakeni a va ngheni sweswiwani mara hi ku se va ta lava tivhoti va swi kota ku fika va nghena va hi tshembisa ku rini ku ta humelela swa so swi ya phambeni hi kota ku vhota hi ya leyi na leyi se mara hi ku mfumo a na wu thembi na nyambu swi nga tshama lawa a na ha thembi nchumu
na vatirhela wa vona hi vona va lava hi xaviselaka tiyindlu a na ha thembi munhu se no vutomi a byi phambeni ntsena so la nga ni ku ni hanya hawu leyi tshamaka ka yona ingaku yo fika hi lahliwa exigangeni hina hi tiveka hi nkarhi wa tivhoti sweswiwani ti-election ti nge le kusuhani ku nghena ti-organization hinkwato door to door va ka va promisa leswi na leswi va ka va hi hembela mara ku hava na wun'we loko se hi n'wi fakini a vuyaku ka hina ku vhota ha tikiseriwa hi ku swa fana hi vhotela no ti vhotela vanhu van'wana hina hi nga benefiti ku benefita vanhu van'wana ma swi twisisa se hina hi langutekela nga ri hina vanhu va le handle hi vona va la South Africa se swa fana i not ku u vhotela munhu un'wana a nga lwala wena ro wala e busy veka na x munhu a nga endli nchumu mara end of the day ku benefita yena wena u nga benefiti nchumu. Hi fike makumu ka nongonoko loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela hi email eka ngula@sabc.co.za, Facebook na X hi kumeka hi Ngula Vutivi. Riperile.